امروز 31 январ است و شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم. در کنارتان سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهای امروز. از احتیاط کار بگیرید. سازمان جهانی بهداشت وابسته به ویروس نوی چینی وضع فوق‌العاده اعلام کرد. تاجیکستان در حال آماده باش است. شخصانی گمانبر شده به اتاق مخصوص که ایزولاتور نام دارد جایگیر شده می شوند. به قول همسری دلیر شریفов خبرنگاری بازداشت شده توجیک شوهرش می گفت هیچ رفتاری مخالف با قانون نکرده است. راستی این دفعه چه دعوتشون هم خیلی شبهه برانگیز بود که مثلا به یگان معرفی و یک زنگ تلفنی دعوتش کردن که به فلان جا بیفتن. ساختمان طول کشیده و بدون تشخیص به شرکت نزدیکان بیگ صبور برای اصلاح مهلت دادند وگرنه بسته می شود. سازمان جهانی تندرستی وابسته به پنهان شدن ویروس نوی چینی حالت فوق‌العاده اعلام کرد. با وجود آنکه بیشتر کشورها مرزهایشان را بر روی چین می‌بندند، جغرافیای ویروس وسیع‌تر می‌شود. هرچند در کشورهای آسیای مرکزی گرفتاری به ویروس نو ثبت نشده است، سر و صدا اطراف بیماری ساکنان را به تشویش انداخته است. مقامات توجیک می‌گویند برای جلوگیری از بیماری خطرناک آماده هستند. طبیبان در فرودگاه شهری دوشنبه که هر روز صدها نفر به آن می‌آیند و می‌روند بعد از ورودی هر یک هواپیما راهرو و دالان‌های فرودگاه را بی‌ضرر می‌سازند. گروه طبیبان شبانه روز در فرودگاه کار می‌کنند. به تاجیکستان فرود می‌آیند حتما از نزد اسکانرهای ترموستاتیکی گذرانیده می‌شوند و شخصانی گمانبر شده را بار دیگر ما باز حرارت سنجانی دیستانسیونی از نظر گذرانیده شخصانی گمانبر شده به اتاق مخصوص که ایزولاتور نام دارد جایگیر شده می شوند و به متخصصانی سرایت شناسی شهری سپرده می شوند. مقامات میگویند برای قبول گرفتاران بیماری سه شفاخانه دوشنبه را آماده کردند. در این شفاخانه بیماری‌های واگیر اتاق‌های مخصوص علیحده برای 390 بیمار موجود بوده است. با دستور سازمان جهانی تندرستی داروهای ضروری را هم آوردند. تا کنون کسی را به اینجا نیاوردند و طبیبان امیدوارند کسی هم نمی آید. با ما تاکنون بیماران و یا مسافران از کشورهای دیگر مراجعت نکردند. بعضی از دانشجویان تاجیک بودند که در چین تحصیل میکنند و حالا تعطیل دارند و به کشور آمدند. بعضی ها به ما مراجعت کردند، از بس که علامت‌های بیماری را نداشتند جواب دادیم. در وزارت تندرستی میگویند تمام چاره‌ها را برای پیشگیری از سرایت ویروس به تاجیکستان میاندیشند. برخلاف دیگر کشورها حالا ضرورت بیرون آوردن شهروندان از چین را نمیبینند. کوششی از این منطقه بیرون کردن شهروندان ما رو نداریم، چون که جمهوری تاجیکستان اعضای کامل حقوقی تشکیل جهانی تندرستی است و طبق قاعده‌های بین‌المللی طبی و سانیتاری همه کشورها توصیه‌های تشکیل جهانی تندرستی رو گرفته پس از آن کوششی یگان عمل رو نمودن میکنند. از این پیشتر وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت اگر ضرورت بیرون آوردن دانشجویان از چین پیش آید مقامات با حکومت چین یکجا عمل میکنند. تنها در ولایت ووهان مرکز پیدایش بیماری تقریبا 50 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند. وکیلان مدافع از دادگاه شهر دوشنبه درخواست کردند که دلیر شریفov زمان تحقیق پرونده‌اش آزاد باشد. عبدالرحمن شریفov و گلگونه شاهزاده‌ایوا دلیل آوردند که آزادی روزنامه‌نگار خطر یا تهدید به جامعه نخواهد داشت. دیروز دادگاه نویه اسماعیل سامونی امر داد روزنامه‌نگار و تحلیلگر 32 ساله تا زمان انجام تفتیش پرونده‌اش 2 ماه در بازداشت بماند. او به برانگیختن عداوت دینی متهم می شود ولی نزدیکانش این اتهام را رد می کنند. مولا رجب یوسفی با سعیده قربانова همسر دلیر شریفov صحبت کرد. او نخست پرسید آیا قبلا دعوت و فشار و تعقیب نسبت این روزنامه‌نگار جای داشت یا نه؟ بله جای داشت، اما فقط از روی همین نظرهای تنقیدیش و مقاله‌های تنقیدیش فقط زیر تعقیبی مقامات قرار داشت. ولی من نمیفهمم که او همچون یک ژورنالیست مثلا مینویسند که ژورنالیست آزاد است و طبق قانونگذاری نباید که برای فکرانیاش زیر تعقیب و تعقیبی مقامات قرار گیرد. هر دفعه دعوت میکردن، آشکارا بود دعوتشون، صحبت میکردن و جواب میدادن.
рости ин дафъа чихе даъваташон ҳам хеле шубҳабарангез буд ки масалан бе ягон муаррифӣ ва як занги телефонӣ даъваташ карданд ки ба фалон ҷо биё гуфта ва инам мисол бовар карду хес рафт ки шояд ягон рафиқам бошад шояд шӯхӣ мекунад гуфтам хел ҳарчанд ки пурсид ки ки ҳастен аз куҷо ҳастен ман донам ки масалан ки маро барои суҳбат даъват мекунад ки боз ҳам ба шӯхӣ ба ханда хай биё баъд мефаҳмӣ биё баъд шинос мешавем гуфта ҳам хел даъват карданд аммо баъд вақте ки фаҳмидем ӯро таъқибам кардаям то аз дари хона ӯро гирифт бо мошинои хел сиёҳ-шиша таъқиб карда то ҳамин шаҳр омадан аз қафоша мақомот шавҳари шуморо ба барангехтани кинаи адовоти миллӣ ва мазҳабӣ гумонбар медонанд. Шумо ба ин иттиҳом то куҷо розӣ ҳастед? мо розӣ нестем ба ин иттиҳоме ки масалан тибқи моддаи 189-ро гунаҳкор медонанд айбдор медонанд розӣ нестем чунки масалан дар рафтору кирдорҳо ягон хеле кинаву барангехтан кинаву адовати миллӣ барангехтан нест масалан намедонам рости айби асосӣ дар чи аст то ҳол барои мо ошкорам нест ин қазия чӣ хеле норӯшан аммо ҳама моддие ки масалан ози гунаҳкор медонанд ин нодуруст аст. пештар ки мақомотҳо даъват мекарданд чӣ мегуфтанд аз пурсишҳошон чӣ мепурсиданд ва далер дар ин бора ба шумо чӣ мегуфт? аз рӯи ҳамон мақолаҳо аз рӯи ҳамон навиштаҳош мисол мепурсиданд мисол дар хона вақте ки мепурсидем вақте ки ягон эътироф мисол аъзои хонавода чӣ хел аст нигарон мешудем ҳама мегуфтанд ки хай зиёд даъват мекунад зиёд вай мекунад мегуфтам ман ягон кирдору ягон рафтору ягон вай ҷинояткорона надорам ки маро бурда пушти панҷара шинон ман ягон рафтори хилофи қонун накарда истодам ман ҳам журналистам вазифаи журналистиамро иҷро мекунам мегуфт ва боварам надошт ки ин дафъа то ин ҷо мисол мерасад ки ҳатто омада масалан китобу лавозимоти кориашро шахсиашро ҳамаро мусодира карда мебаранд. суҳбати комили мулораҷаб Юсуфӣ бо ҳамсари Далер Шарифов ба ҳамин зудиҳо дар вебсайти Радиои Озодӣ гузошта мешавад. шумо барномаи хабарии Радиои Озодиро тамошо доред. Додситони шаҳри Душанбе тафтиши сохтмони биноҳои истиқоматӣ дар пойтахт аз сӯи ширкати Комил 2010-ро шурӯъ кардааст. Гуфта мешавад, ин ширкат ба писари Бексабур, раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон дахл дорад. Кумитаи меъморӣ ва сохтмон ба ширкати мазкур барои ислоҳи камбудиҳояш муҳлат додааст. ҳоло бахше аз сохтмон боздошта шудааст. гузориши Алишер Зарифӣ ва Амриддин Олимовро бо ҳам тамошо мекунем. дар нишасти хабарие дар Душанбе мақомоти кумитаи меъморӣ ва сохтмон гуфтанд, агар ширкати сохтмонии Комил 2010 талаботи онҳо барои ислоҳи камбудӣ дар биноҳоро иҷро накунад, муҷаввизи фаъолияташро мегиранд. ман сипориш дода ки будам ана хадамоти назорат як ҷоя хадамоти иҷозатномагӣ ки кор бурда истодам нисбати ин як рӯзу ду рӯз ба тез ҳал намешавад. бар тибқи санадҳои расмӣ ширкати Комил 2010 ба фарзанди Бексабур раиси хадамоти алоқа тааллуқ дорад. мақомоти кумитаи меъморӣ ва сохтмон бештар кор дар ин биноҳои баландошиёна дар маҳаллаи Зарафшон ва ду бинои дигар дар Кулобро танқид карданд. бархе аз муштариён аз суръати кунди сохтмони баъзе манзилҳои Комил 2010 ва аз сифати биноҳо шикоят карданд, аммо масъулони сохтмонҳо ҷой доштани камбудиҳоро рад мекунанд. битонҳои мо мустаҳкам аст 100%. касе боварӣ надора биёе бина мо дар болои битонҳои мо тракторҳои тасмачарх мошинҳои 100 тонна гаштеса мана марҳамат биёе мо доказат мекунем шумо. раиси кумитаи меъморӣ дар нишасти хабарӣ гуфт, аз камбудиҳои кори ширкати Комил 2010 шаҳрдори Душанбе ва додситонии Кулро дар ҷараён гузоштаанд. ин масъалае ки бая гирифтан лозим бошад лицензия мо ба тариқи судӣ ҳал мекунем. ҳозир инҳо кор бурда истодаанд, ҳар як иншооташа дида истодаанд, мо мактубҳое навистем. раҳматулло Табарзода сардори хадамоти назорати сохтмони кумитаи меъморӣ гуфт, камбудиҳо на танҳо дар иншоотҳои ширкат дар Душанбе, балки дар Кулоб низ ошкор шудаанд. дар шаҳри Кулоб низ мо як танҳо объектро манъ кардем бо арномаи худ ва сохтмон дар онҷо давом наёфта истодааст. нисбати як объекти дигар дар шаҳри Кулоб ба раиси шаҳри Кулоб ва прокуратураи шаҳри Кулоб мо мактуби расмӣ ирсол кардем барои чораҷӯӣ.
майдончаи варзиш ҳам мешаванд. абдурахмон ашуралиев ки худро намояндаи раиси ширкат ва бригадири сохтмончиёни ин бино муаррифӣ кард, мегӯяд дар қисматҳое ки ҷараёни корҳои сохтмонӣ дида намешавад, аллакай корҳо дар он ҷойҳо ба анҷом расидааст. пешравӣ ҳаст. ман аз 3 бригадаи калон рафтестай дар сохтмони ман насиб боша, мумкин то моҳои мая буд мекунем аналитҳо мона. хонасозии ширкатҳое ки ба бек сабур раиси хадамоти алоқаи тоҷикистон иртибот дода мешаванд, солҳои охир мавриди танқиди зиёд қарор гирифтанд ва вирди забонҳои матбуоти дохилӣ аст. бисёриҳо мегӯянд бар асоси қонун вазир ё мақоми ҳукуматӣ ҳаққи тиҷоратро надорад, аммо мақомоти баландпоя ин масъаларо нодида мегиранд. барномаро идома медиҳем. мақомоти шаҳри хуҷанд гуфтанд ки масҷиди кӯҳнаи Нури Исломро бозсозӣ ва ба макони тафриҳ табдил доданд. ба қавли онҳо каме дуртар аз ин сохтмон масҷиди навро бунёд намуданд ки намозгузорон он ҷо ибодат мекунанд. бо ин ҳам сокинон мегӯянд табдили масҷид ба макони фароғатӣ нохун задан ба эътиқоди мардуми боварманд аст. Мумин Аҳмадӣ мавзӯъро идома медиҳад. бахши аз бинои кӯҳнаи масҷиди Нури Ислом дар Хуҷанд ба кинотеатр табдил ёфт. ин маконро бозсозӣ карданд ва маҷмӯаи фарҳангии ваҳдат ном ниҳоданд. инҷа масҷиди кӯҳна буд. ин масҷиди кӯҳнаи инҳо аз навсозӣ карда мактаби санъат бадал кард. дар ин макон академияи таомҳои миллӣ, китобхона ва мактаби санъат низ ҷойгир шудааст. ҳоло намозгузорон барои ибодат ба масҷиди нави Нури Ислом мераванд. пас аз сохтмони масҷиди нав, масҷиди кӯҳнаро бастанд. табдили масҷид ба ҷои фароғатӣ боиси эродҳо шуд. масъулин ба ин эродҳо посух намегӯянд. масҷиди нави Нури Ислом аз бузургтарин дар шимоли Тоҷикистон аст. як созмони иҷтимоӣ дар Карочии Покистон талош дорад қолабшиканӣ кунад ва фарҳанги дучархасавориро дар миёни духтарон роиҷ намояд. Дучархасавории духтарон дар ин кишвар одат нашудааст ва маъмулан атрофиён онро қабул надоранд. гузориши Садои Амрикоро дар тақдими Тоҳири Сафар тамошо мекунем. дучархасаворӣ барои ҳуқуқи хеш дар Покистон. дар баъзе аз қисматҳои шаҳри Карочӣ ин рафтори духтаронро беадабӣ ва бадахлоқӣ мешуморанд. духтарону занон аҳёнан дучархасаворӣ мекунанд. дар чорабиниҳои умумӣ дар шаҳр онҳоро ба сахтӣ мебинед. ҳоло созмони ғайриҳукуматии духтарони Лиёрӣ мехоҳад вазъро тағйир диҳад. ба ин духтарон ҳар як шанбе дучархасаворӣ ёд медиҳанд. дучархаҳоро мақомоти шаҳр ва консулгарии олмон ройгон доданд. баъзе аз модарон духтарони худро ин ҷо меоранд то дучархасаворӣ ёд бигиранд ва эътимод ба нафсашон боло равад. ман аз маҳаллае омадам ки занон бисёр вақт ситам мебинанд. намехоҳам духтарам азоберо бинад ки овони кӯдакӣ ман кашидаам. ман худам дучархасавориро сар кардам ва духтаронамро ҳам овардам. дар маҳаллаи муҳофизакори Лиёрӣ аввал ҷанҷол буд. раҳгузарон духтаронро дашном медоданд. донишҷӯёни мадрасаҳои исломӣ бо санг мезаданд. аммо ба қавли намояндаи созмон духтарон натарсиданд. сарзаниш гоҳо ба ҳадди сахт буд ки воқеан маъюс мешудем. азоби равонӣ медоданд, аммо таслим нашудем ва роҳамонро идома додем. мубтакиронаш мегӯянд умедворанд дучархасавории духтарон дар Карочӣ як кори оддӣ мешавад ва касе онҳоро озор намедиҳад ва бо ташаббуси чанд духтаре ки шояд оммавӣ шавад. сохтмони полоишгоҳ ва ё корхонаи бузурги коркарди нафти Данғара бо беш аз $90 миллион як ширкати чинӣ ба поён расидааст, аммо маълум нест кай бензини он вориди нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар Тоҷикистон хоҳад шуд. полоишгоҳ қудрати коркарди аз 300 то 500 ҳазор тонна нафтро дорад ва бо шурӯи тавлидот ба эҳтимоли зиёд чин бозори сӯзишвории Тоҷикистонро ба даст хоҳад овард ки айни замон зери дасти Русия ва ширкати Газпром нефт аст. ин хабари охири барномаи имрӯз буд. то мулоқоти баъдӣ дар ҳафтаи нав. бинандагони азиз, шумо метавонед шабона рӯзи хабарои тозаро аз вебсайти Радио Озодӣ бихонед. агар мехоҳед гузоришҳои рӯз ва ҷолибро тамошо кунед, пас ба Озодӣ видео канали махсуси мо ба YouTube биравед. бароятон дар 2 рӯзи оянда истироҳати хуб мехоҳем. то барномаи навбатӣ, худо нигаҳдорад.